હું સાબાદ મેમણ પીએફએસ ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાનગર પોલીસે બાઇક ચોર ગેંગનો કર્યો પર્દાફાશ। વિદ્યાનગર પોલીસે જીઆઈડીસીમાં વોચ ગોઠવીને પેટલાદ તાલુકાના ફાંગરી ગામના લીડા બાઇક ચોર સહિત 3 શખ્સોને ઝડપી પાડીને કુલ 20 જેટલી બાઇક ચોરી પરથી પર્દાફાશ કર્યો છે। પોલીસે કુલ 5.65 લાખ ઉપરાંતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને વધુ તપાસ અર્થે ત્રણેયના રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે। રિમાન્ડ દરમિયાન પણ બીજી કેટલીક બાઇક ચોર પરથી પર્દાફાશ થવાની શક્યતા જોવાઈ રહી છે। जी जी साहब आगे चोरीना बाइक आनंद जिला में जो बाइक चोरीना बनाव बनता था एना अनुसंधाने पोलीस अधीक्षकश्रीए सूचना आपेली। जेना अनुसंधाने अहींया विद्यानगर पोलीस स्टेशन खाते तपास चालू हती। ए दरमियान पीबी जादव पीएसआई विद्यानगर अने एमना स्टाफना माणसो मिलन सिंह तथा महावीर सिंह ने एक बातमी मळेली कि ग्रीटो बाइक चोर है हर्षद उर्फे होलो बावजीभाई भोई जे आपड़ा विस्तारना बाइको चोरी करेला है एवी बातमी मळेली हती। जेना अनुसंधाने ए जीआईडीसी विस्तारमां आववानो होय छटकू गोठवी एने पकड़ी पाडेलो। एनी पूछपरछ दरमियान कुल 20 जेटला बाइक चोरीना गुना डिटेक्ट करवामां आवेला छे अने तमाम बाइको रिकवर करवामां आवेला छे। मुख्यत्वे वडोदरा शहेरना 3 गुना छे, वडोदरा रूरलना 2 है, खेड़ा नड़ियादना 5 है, सूरतना 3 है, अमदावाद शहरना 2 है और आणंदना 5 गुनाओ डिटेक्ट थाय छे। आ बाइक चोर्या बाद अन्य 2 आरोपीओ है भरतभाई उर्फे लालो जीजाभाई भरवाड़ जे લીમડીનો છે જામડીનો અને રાજુભાઈ મખાભાઈ સાટિયા आ बाइक चोर्या बाद एने आपी देतो हतो अने ए अन्य जग्याए લીમડી अने गामडाना विस्तारोमां बाइक वेची देता था। आ तमाम बाइको अत्यारे रिकवर करवामां आवेला छे अने आगळनी तपास चालू छे। पीएफएस न्यूज़ आणंद।